quando i suoni canti che risuonano, desideri che attraversa i secoli, han solcato il cielo per raggiungerti, porta per poeti che non sa. Баран, ассалаумалейкум, сіздермен Кыргыз фристайлы, біздің ең жақсы көрген рубрика «Пассажир со звездой». Бүгін бізде қонақта Аділет Азимов. Йоу, саламалейкум барыңыздарға. Өте деле көп ойнаған, бирок Реал Мадридке болеть етем. Ювентус против Реал, кеттік. Егер де сіздер Аділет Азимовтың же менікіндей футболкалар алып сатып алған жерді білбесеңер, фанат кенжеден абдан жақсы бағаларда сіздер аласынан. Ювентустер фанаттар үшін бүгін решт аласы Реал Мадридтен. Шөп қаншалды жақты? Бирок мен ачык эле айтайын, анча деле ойнай албайм. Аракет кылам болушунча. Адилет Беке просто PES ойнайт, а если PES болгондо мен биякта ойной эле заранее кетермедим. Реал Мадридге айтасыз, лентек. Охотный матч. Пасу иска Бекерден башын чоң эмес. Бул эми просто фора. Роналдо саткандан кийин кандай эмоциялар болду? Кичине мындай сожаление болуп атат эми. Да, Рамос. Марсело лучше, анан Рамоска берди. Оп, Криштик өзүң эле шаттарсты өткөн. Криштиану Роналду деп. Иначе башкалар менен болсо мындай сүйлөшүп, өзүн жумуп гол киргизип дегенде Буфон. Ай лучше, Бейл, лучше. Реал лучше. Буфон не смог затащить сейчас. Лучше. Карачы Криштиктин өзүнүн чыкканын. Неге буну Ювентуска кетти? Бул азыркы противник эле. Ой, Коста, жаман лучше ойноп атат, бирок Варан лучше адан. Кросс, Модрич. Канчада бир сезондо Лига чемпионов, чемпионат мира деген. Ой! Буфон лучше. Вот Буфон мен руководстводан активный болуп баштадык. Бейл. Лучше Карваха. Куда? Ой, хорош. Кстати, опасный удар болгон. Азыр абдан коопсуздуу момент убакыттар көп. Азыр бизде көп убакыт бар, дагы счетту жөн гана теңеп эмес, ачканга да аракеттер. Ой, Коста красный го я. Опа. Игуаин. Ой, на вас. Ой, на вас. Зачем он Реал этот вратарь звезда, да, экинчи вратарь. Дихейн алабыз дейт, Куртуан алабыз дейт, булардын воротасынан алабыз. Зачем? Лучше го. Рамос. Опа. Рамос. Марсело лучше. Спас. Ама, Карвахаль. Да ладно, Варан. Ой! Контратака, всё. Шуну башкача тепкен жөнөшкөт. Биздин рубриканы өткөрдүм. Ой, Рамос! Мага эч ким биринчи гол киргизген эмес. Офсайд лучше. Аха. Марсело. Контрашол басалым. Давай. Блокируй. Контратак. Мачуди. И гол. Гол бу? Гол. Базар жок, я тоже так думал. Гол, Кришти. Ай. Мотчо мо. Экстасыз ишин. Ой, тур. Карачы, блин. Жак итет ошентип бактап. Ошондой гол өтүп кетсе. Блин. Что-то жакшы ойноп атам бу жакта. Жана слава ойноп. Размикада.
Ay, kalmam mı? Ne oldu? Görçeşin havası. Ya havası. Ben karmak kızışım. Oy, опасно oldu. Hazır biz polada 45 minut çurkadık. Saçtı. Kursak abdan açıp etti 45 minuttan yani. Anan mınaki сэндвич көрінер пустой, бұяқта реклама болса болчу. Да, кстати, бұл жақта да реклама Суда да реклама болса болчу, бирок реклама жоқ экен. Азыр матчтан дагы буйрса кызыктуу боло турган бит бар. Сэндвичти ким бириши жеп кеттик. Ramazı kaybımızı. Анебиси, урматтуу төлөгөрчүлөр, силердин назарыңыздарда Ювентус менен Реал Мадрид ойноп жатмакчы Лига чемпионовдогу финал. Жана счет азыр биринчи таймдан кийин счет 2-1 болду. Кыргыз комментатор окуп счет 2-1 болду, так что ошондуктан гол киргизиш керек. Навас спасает. Гол му? Ливию праздновали, ошо жагат бар. Эки. Мен оюмча эч качан биздин каналда мондай эпичный матч болбойт. Түштүк Корея бар. Ой! Крештик! Базар нет. Дубль. Хала Мадрид! Лаки. Мен ССК алаксып кеттим. Не деген суроо өрөйүнүп атканды унутуп калма. Чемпионат Азияда группа смертиге түштү биздин кыргыздар. Китай менен Филиппин, түштүк. Канчанчы месттен чыкты? Түштүк Корея бар да, ошакта Китай да бар. Китай дагы барбы? Түштүк Корея бар дагы? И Филиппин. Ну, блин, хотя бы экинчи болуп чыкса вообще Китайды утуп салса, но Северный Корея ал биринчи место менен ал. Тешкирелер. Роналдо. Пенальти болгону таза. Ювентуско өтүп кеткенден кийин көбүнчө Реал Мадриддин фанаттары мисалы үчүн Ювентуско да байкет башташты да. Ушундай адамдарга кандай карайсың? Глор. Реально терс карайм, анткени деген бул Реал Мадрид, он был Реал Мадридом и остается Реал Мадридом дегендей. Блин. Ушинтип кылган адамдардын Эми Криштик үчүн деле Криштиктин именно Роналдонун фанаты болот жана чисто бир эле игрок. Эми аларды түшүнсө болот деп чындап эле. Ага чейин Хала Мадрид деп жүргөндөр да кеттик. Мисалы үчүн досторум арасынан бар, ким экенин айта албайм, бирок чын бар да ушундай адамдар, ушундайлар. Опа. Yo, кайра эле ошондой. Валла хет-трик. Бала. Возможно, хет-трик болду. Хет-трик. Хет-трик болду. Хет-трик. Три. Криштиану Роналду менен азыр Дюбала мындай айтканда жарышып келди. Азыр мен замен кылайын, Гаддал, да? Хорош, тиякта бар болчу игрок. Опа. Улабайбычы? Нет. Барып ойноп мага 2 гол киргизди. Эси өзүнүн флангын ойногондо мен билбем. Жөндөмө дагы 2 гол кирди. Марсело эң жакшы доскасы келет. Опа. Якта Бейл ачылып калды. Модрич, Буфон, Фон еще. Мен өткенде. Как?
Как? Еще раз. Penalti. Блин, бро, пенальти теп албайм да достор мен. Пенальтиден теп албайм, вообще теп албайм. Вообще жоқпын мындай. Жоқпын мен, вообще қиын пенальти теп. Роналдо против Буфон. Бұл PSG-да, а тиге осы Ювентусте. Давай. Лучший Роналдо, мына хэт-трик болды. 3 минуты, Элин, 3 минуты. Көрелі, е? Ойлағам, бұл рубрикада өзіміз гость болып ұтылған бұл аз болады депші. Жоқ, мен болады ақша. Армап қойғылы еме, защитаны. Кетті. Васкес. Коста. Хорош! Рамас. Ой. Балар, менде мына айтқанда 1 минута 30 секунда. Ой! И удар. Лучший Реал Мадрид, айтып отырмын мен ұлтапты. Роналдо менде оңғанда бірақ. Каки? Финалдағыдай елі. Папкен, да? Реал Мадрид ұтты. Мен ойлаған емеспін ұтам деп. Сіздер менен мен Илим, жана біздің рубрикада Арнет Азимов. Хала Мадрид. Фанат кече Крис фристайл. Баларға чоң рахмат.